Malalau mali aho ki moilele e Tonga ko Tonga pe fia ki tatali le mo tolu ki ho mo ngahi ngongo me le tio kai o maafo ki televisione Tonga ki he hoani. I he wakai ko ia ki ngahi ulo i ngongo. Tapa e whafufunga kakai o haapai tahawa ki whakaivia e ngai komiti ma o mawhai i ngai tuku i monto ke te koni ki ona whakahoko e ngā we whawawe wawe ki he wesia o e mawanga vai. Tai mali e pāte ma mawhai ki ngai taulanga o Tongani i he te koni wakapai late mi he pāte taulanga o Kalani. Pea whamaoni e potu ngā we tanak panga hu mai mo e tute ki a lea pāwhingai aki mo e kau taha whawahapule a ngā koe Tara Tech International. O gute e pe ngahi tala noa kehe na iange pehe e tau wakai ki ngahi o ngongo me he malae o sipoti kai maa e to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e niki he whakai ki ko Liliane Polotele. O guia e tai lili ai ka inga me he foi one ki he to o ngā loloa whi awa tongani me whahita o lala a i e vai taimi koe nio e o ninio. Ko i toka ngā ko hi ke moanga vai i e vai whanua haapai o kue sia ai vai inu, pea ka mata ke we sia mo e vai ke lipe koe i loa koe vai topo. Koe ka vingani ne o hake ia e he whawufunga kakai o haapai tahawa, sai mo ne vuki lolotonga whimea aki whale alea e moni te. O ko mahina o kulolotonga i he otu motu lulunga ai temi tokon whawawave ai puli anga ki ona whawholawa tu ai vai ka ako keisi isi i whau ki haapai kotoa. Pe whawhawhonga sai mone woki koe ngahi ho haa mo tokanga ko ini nei o hakea i he ene a ai whawhalealea i he wike ko o si. Ai tā ili ai kāinga i he wāhenga haapai tahaua he kua lahenga hitanke vai kua kamata ene maha pea koe vai tupu ko kamata ke kona. Ko e toka ngā, ko e mawanga vai o uiha mo whilemea o ku kono kona i he lolotongani, pe a kue siai ai tuunga ngā e whakaaho ai ongo kāinga, pe he mo e hohaa ki he nau tuunga mo uilelei. I he ene pehe nei tau tāpai e vuki ki he whalealea ke whakaivia ngai komiti ma umawhai i he tūkui motu, ke kaukai kau kōwana, pule whawahe me kau ofisa kolo ke nau whakahoko e ngā oe totonu ke tokonia, ai kāinga o haapai i he wawetaha i he mauanga vai. Ko huinga e ku report atu e sea e usiala. E kāinga koe ni e tūkona e vai he taimini. A pau ku mei maha pei he taimini, ko taulere koe ni e toki tau me misune. O fotu atu ki he pure anga koe taulao ki he ngai mea whakatamaki, o koe ngai komiti e koe whakalao. Komiti a pure anga national, koe komiti a ngai motu o sea ko wana, e koe mo komiti o sea pure whawahe. Ke whai mo whakotu e ngai komiti ko ia, pe a whakaivia, pe a whakapaanga, ke nau whahoko ngawe. Ko palpare mai nsea, o ku alu e tau putu ngawe ta tō whai nau savea, i kai ke kaua e ofisa koro ia, pe a tō whai utange e ke ngai wheitu o kai ke whiema uia ke algeta ke vai. Wai u apia, ku riaki au mito peka wai ngai tanke vai ai, ai u alu pe putu ngawe ia pure ke wheitu tu ai tanke, kai ke nau whakau ngongo ke ofisa koro. Ko e kore pia ke pure anga, kai mo whakaivia, ai ngai komiti ko ni he taimini, e ko ilo, e osa hapai, e hoko mai ke ngahi motu, ngahi motu ke kono Tongani, kau whima o pito ke coordinate le rei, ai El Nino koe ni, e hoko koe whainata ia anga, ka pai ke tau whaha ngau e taimini. I he whaik e kia ngonga le te otonga me ofisa kolo whilemea kaloni au lelei na ne pehe, ko e lolotonga ni o kwhe awa haapai mo i la ala aha. Peo ke wesiai e nau vai tupu, ai a kuha ai kono kona i he vai. Na e whamala ala kaloni ke he tuunga ku iai ai vai o whilemea, pehe ki he savea ne whakahoko he poate vai ki he maonga vai o whilemea mo uiha, i he konga ki mo a o e ta o ni. Kalanoa koe na whikau aki mo e vai koe koe, ma wanga vai koe ai vai paipa koe koe a whilemea. Oku mo oni au pito ai whakalanoa koe whikau aki mo ia. Ko uinga oku kamata ia ke kona. Kana e iai te lava mai me he tapakoi ai pot ngawe vai me tonga he kimu ate he konga pe kimu ai tau ni o kai te enau ki savea te kau aki mo tu unga ko ia kwai e fanki ma wanga vai ke hango fanki vai tupu ke li holope ona tu unga ko ia o kiai ai me lie mo kona ko ia vai pe na na upoki pe o
no tamai pene lava e nau sape ako ia te ka wasi mo tai ka koe tunga koe tai ni hange koe tai kon ko oku la ai o toi la hiange ai hange ku masi mai ai tai ka koe I tai be koe ki mo a ke lahi koe ai uha mo nia oku maripe o lava ke me liete ka koe tai ko ku o la mai ai mo hange te koe tai o tokolahi mai ko amo tuni mahalo I hono hoko ko no pamu mai ko e vai o vai le vai tu ngai ya ko o nai ai vai pa ko tu nga ko vi ai ko ai mawanga vai ko a te ne tai ni ai o tatape mo uia o ki ko lo mai e ni a hinga hita mai ko ni o ku kamata ya ke kona ka ku hange ko e ngade o lava pe o pai pe hono ngawe a ke to konte ke ki mawanga vai ko ni nga hiti mawai to koni ke lava ya whakaonga I ki hei ni mo te ni a to kon ka ko nga ngawe ke he o kawai mo ko ia o lava whakaonga I ni he vai pamu he vai pai pa ka ko tunga ko sai mini o moni o pai we si ia o lava ke kono kona ko ki wata no te ia o ke ka waki no ia ka kuai te ai ko le pe ki he ke kainga ke paka au nga I lele pe ke nga we aki lele pe ai ki vai ko I na nga hi malai tanke te ria pe ai nu mo te mia tokoni kai nga we ate ne ngo pe ne kona kai paka au nga ia ke nga we ke O ko mahino o ikai ko toku besia eni e vai keli ho apai tau te fito ki he wāhenga li fuka. Ka o was whahoka ngā aue ki no li liu ai whaunga e nau taki vai, ki he whaunga o ikai ki te kona I vai keli I he wāhenga li fuka. Ko e toka ngā pe e malawa ke ngāwe ake ngai whaunga ko e ni ki ngahi vai keli ho apai, ke whasisi I ai kona o e mata vai. Na e me ai tama pirini sikalau ni te poto au luka alala o tali e te koni me he poa te taulanga au kalani, mai poa te mau mawhai ki he ngahi taulanga a Tonga koe waka pailate. Ko hili e ni hapalo kalama ma kehe ane awhi Nuku'alofa ki onu whakailonga e, ai wha ki te koni koe ni me he poa te taulanga au kalani ki Tongani, ka e toki wha o mai ai waka pailate koe ni amuyange. Ko polo kalama ma kehe eni, lolo tonga ai whakahoko mai ki Tongani ai whakataha, ai wāwhinga me aki ai Pasifiki ki he whiwholau aki itahi. Pacific Maritime Transport Alliance, PMTA. Ko tokoni wakapaila te koe ni me he poa te taulanga ao kalani, ko taha peia ai wakapaila te ao kalani ko ngawe aki mai iha ngahi tau. Pea neongo o ikai ko ha wakafo o ka, o ko ke I tuunga lelei fe unga ki ngawe aki I Tongani. I e whakaike eke mo pule lahi o poa te maumawhai ki taulanga, ka koe sea ia o PMTA, alo ki hakau mai le seni. Nā ne whakahāko tokoni waka paila te kua whoaki me he poa te taulanga ao kalani, koe taha peia a ngahi lelei ko au sia I Tongani I he kau atu koe me mipa I he wāwhinga o aki ko eni ai PMTA. Pa koe o lotonga iai pe waka paila te e poa te, ka koe tu I lahi koe waka kono omna ke whaki mai nego ne motua o ki lelei ange he tau waka loko ne lolotonga ni pa koe whaki ko ni ne pakato o ngai ko ngahange ko laga ne nai koe I whinga o aki ko ni he PMTA pa ko tu ke tahai ngahi o la lele o e kau atu Tongani ki kau taha ko ni Pasifiki ke ngai taulanga koe lava ke tafe mai ngai tapua ki ko ni me ngahi wafu ku nau to ki nima malohi ange o lava ke tau inasia he tapua ki ko ia hange ko ni amana ke whaki me wafko o kalani. Kai to kona lahi apu I toni ke maunga awe neo kope ko sepe ki waka. Ka koe tonga ko koe waka koe ni to koni lahi ange ia mo ki he whakako koe whatongia whakapailate. Mea ipe koe whatongia koe ni ko paufo ke Moimoi to pe ai wakapailate ki he waka ko hau. E kai pe whake tu mai ai waka ia ko hau. E lele pe ia pe whai ai pe mo whetongi. E pe uwhema ki waka ia o ko wawe mo lawa kene matua ki taimi ko ki kowe e tahi ke whakahoko e whetongi ko ni mo kaka
pailate ki he waka ko hao he. Ai koe tui lahi e tokon lahi e waka koe ni. Ki he whakahoko e whatongia paka i ngata fukiai ka iaha whie mau e ke ngahi e wakalo anigone taimini e mwi unga. O ke peke ke tuua e whakahoko e whatongia koe ni koe peke waka taha o ku ngau he. O mahino pe ko tokoni eni e toi whakaiwia e ngau e mau mawhai ki e taulanga. Tau te whito ki e iwi malawa ko ia ke whakahoko e ngai ngau e whakapaila te ke ngahi waka o ahia ho tau ngahi taulanga. Ai hau ni e ua lewa whakapaila te tongani he. Ai ko kalania wa mea ku maru nau. Whaina te whakahongo futupu. Unga fu ulahe u waka tau mai e alo te parate ko piki mai e waka koe a te parate koe. Ka kone u tau anake ta tolo ua. Kau e tunga maalunga ku e waka parate pa ko tui e whaloto laha ia ke kau memi pa kone u whanua kone pasiki u nau i heni. Ke nau sio ke ngahi ola lei ko tahani ngahi ola lei koe nau kau mai koe ke ngahi ke PMTA. Pakai ngata fukaina nei hau pe mo tama pailate me he Port of Oakland no whahoko ngai training ke mako pailate kamatai me ngai teknolosia fo o he whahoko ko whatunga pailate nei mea ngau e na nau mai me tau ko seo whai e training ke whahoko ko whatunga pailate pakotu koe hokot penia me iai unga nei lalanga e mau wawhinga akon mo e Port of Oakland no magatunga koe whaki ko no nau whai he ahoni. Oi pe tui mo framu ke te lahenga waka ka ko tui ko mago mea mau inga ai hangoi ko kavinga ko konferensi ke malo ngai ko aki na tolu ko na fa ko fatonga ta te fiti ke pailate ko ka une fatonga ko ki preprenges e ko tulimu me fa ki va pailate he vaka ko hau pa e kakaleva e pailate ke vaka ko hau he i fai ka to pe ngau ko ni lo tonga pe kulele pe waka ko ke pe ke tu o kakaleva e pailate ke waka ke whaka huma ki taulanga hai pa ko tu e toko nla ya pito e waka ko ni ko tu e ki natula ke he waka ko ni pe mau ki waka ko ne taimini ne ngo pe lawa pe whaka ko fatonga ko tu ko e ango lau ko malo pe ki hao mai tau ko tama e nau foki mai he o se pailate ka tu e toko nla help to ki waka ko ni pa ko tu me ala fuke pasete ngai ngo ke u ka ta waka ko na ku ua waka pailate Tonga me ko wai mana ki confident u ka ta waka na to la ke tango ko lau ke to ki la me ngai waka ha u mo fi mau ke to la yang ki waka ko ya fe ma ki Tonga. Ok amanaki ke toktu uta mai e waka pailate koe ni me nu sila i oka topa. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O ku amanaki lelei e potu ngā awe tāna ki paanga hō mai mo e tute e toi lelei mo pāwangi ngā awe ki hono wakai i whakalelei o e paanga tuku hau o totonu ke tāna ki. Hilia ai whakamuoni ai potu ngā awe ki halea pau mo e kau tā whakawahapule anga i Amerika i loa koe Data Tech International. Ko e makamaile maho ingai ni kua o sia e potu ngā awe tānak pa anga hu mai mo i tute, i hono ngawe ake e polokalama ngā awe whakaelektolonika ko i misini tali totongi, i he mahina o ku hoko ni kene whakaivia, ai tuku pā e pot ngāwe ki hono whakaake ake mo whakai ono pōniange, ai ngahi whaunga ki hono pule i o e tānaki pa anga hu mai. I he whakamatala ko tuku mai me pot ngāwe, e hoko e lea pau kuna whakamoon ki ai ke whakalelei i ake e tānaki, ni pōti, mono wakai i o ngahi whakamatala whikau aki mo e whakatau, ke poupou ai pe ai ata ki tua, ne leia ngia whaunga ngāwe, mo e talango fua ki he lao whakatukhau o ngawe aki i he whanuani. O hoko e ni kene whakawha owai e tuku pā ki no o mai ha sistem whakaono pōniange, mo whalala anga ai a e aunga motokoni ki he pule anga pehe ke ngahi bisnisi e whanua. Ko osi whingawe aki ai kau taha Data Tech International mo ngahi whanua i he Pasifiki, o kau kei a whisi ha amoa mo Vanuatu, pe ko hā me iai e ola lelei i e nao whingawe aki.
I hene pehe ok tui e pot ngāwe ni e toko nahi e tau kei I lo whakateknikale mo I nau mahino ki atakai o Pasifiki ki haola lele yangi e mau me ono whakahoko e polokalama ngāwe ni I he whonuani. Mahino pe ko pau ke ia e pole he whakahoko whatongia mono ngai aki e ni I Tongani. Ka o kutuku pā e pot ngāwe ke whaihona o lele taha ko hiko malawa o toi lele yangi ai ngāwe ki hono pule I lele mo tonu ai tāna ki paanga I he kaha u. Ko hika mahu ingai tu onga mateu a Tongani ki mua ha whakatamaki pia ke mau maali e mga nau tokoni ki he whakatamaki. Kua kakatoa I ngāwe ki hono whalele I he whale tu anga nau tokoni I he vai ko niu tōwa o whamalumalu he polokalama ngāwe tala kei kapa e Society Kolo Skola Tonga. Ne fōfua langa e whale tuku anga koloa nau tokoni kweni e niwa Tongatapu I wāwhi mahiwa. Pea ko hana whalele I eni ke toe maluange mo lahi ke tokoni ke tu unga mateu e vai whonua ka hoko ha whakatamaki. Ko e fōfua ngāwe eni ko lawa I he tala kei ka pā. Hileange ia hono whakailonga e kamata e polokalama ngāu e tauni mani e whalai te ko o si. Pea ko tāwhataha e tokanga ngāwe ni I he tau uloaki I he ongo niwa. Ia whamatala se ke tarseniale o Society Kolo Skola a Tonga sione tau moe wholau. Ko ngāwe lahi eni mo mahu inga ko I kona ma ai vai ko niu tōwa I he mahino o kwhaingata ai whewholau aki mo mamao. Pea ko whie mau ia ke tauhi malo mo mau gia I ngahi tokoni nau toka mua pe nau tokoni hili ha whatamaki. Ko e uhi ka hoko whatamaki I he ongo niwa o nau malawa le leipe o ngawe aki pea tokoni ke nau tuunga mateu mo taimi whakaake ake. Ko ia nei punga poko tukunga ko pe tutako ki motu ula ki even ko tabako ko ni telefoni ko ngata ua ko alu ko waka tene fere vai pe ngai ai u pasu ko ni siulai ai ko tunga ko ni taimini ko mau te le va ki waka hoko mai ke order va ngai nau ke pa po o ngai nau ko ne tuku ko si mau I ko uhi ko tunga ko ni ea me mafanang ko na ni o Tongatapu ko ia ko ni mau ia ngai nau ko ni ko stuku I he fetu ko ni o tarifaki ko sia mangai whakatamaki I ka hau. Nāne toi whamatala heni ki ngai whakalelei o whakahoko ke whale tuku anga koloa I niwa Tongatapu na langa I he wāwhi mahiwa. Pai hoko atu ngāwe tatau ki niwa whaou. Ko whakawhare poko ni na langa I he wāwhi mahiwa. I mua he tsunami, pa whare pena ki hao mai o tsunami I wāwhi mahiwa ni o Tongatapu. Pa whare peta. Ai au ku me pute whanoa loa pato noa maupu. Ai au ku whare perikin ko tu lahi ko mea kuto longa mai ai. Ngā ko whare periko ni ako maat peno te wari fo ou pe mo whahu ke mau nau ko te pike o atu ko ke ni ke tuka tua e whakatamaki ka au. O ai e kau ngāwe o kamata ngāwe e no whakarelei o mau tuang koloa ko ke ni o Tongatapu. Eko tunga nda mini ko osio no vari whakarelei mo e ato pe mo e pe mo no ngahi tukuanga I loto ko si mau moi. Ai ko tu pete mini ko te pe no ngahi o no a ke o te hu ki ai whangapuaka. Ko ia ko hiri buena ne o Tongatapu ta pe mai na ka tu buat le ka ngawe hoka te ngawe ki ni wa fo yo no whakarelei pe ngai mo no a ka mo vari ko te ho ke nau ko bani ai. E ku mai na peke moto no vai ngai nau hangi ko kau ke kirim kolonipo o e be nau ke ka fine ko be ngai a pau ia ko tai au ngai pe expire nau ko ni ko ba ke mau finga ke ai nau e te le to ta ua ta tol pe to ki fitongi atu ke whakahauka tengi ni wa Tongatapu mo ni wa po. Ie mau e ngā weni, ko ne whakaivia e iwi malawa ai waanga e tokoni o niwa Tongatapu, ke ne whakahoko whakalelei hono whatongia, ma ai kakai honau wahe whonua. I ono tuwha atu ngahi tokoni malu mo pau, pea ke whakaai mo whakaivia ai pe atu unga mateu mo tu uloa e kakai o wahe whonua. Ne whakamalo ia heni me society, a whingawe aki, mo tokoni ko whai I he puleanga Australia, whakafou, ia nau waanga ue ki muli, mo whakatau aki, pe tifat.
O I kuna e ngā weni mo kei hoko atu pē hono tokonia e ngahi vai whanua o Tonga ni. Ma ai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auritea tau kapo. Pea kua ka mata whiau hi Soroban i whawāpule angai poto ngā wea ko me ofisi whambastoa sia pani Tonga ni, mai ngahi a kolotoloto ai pule anga o Tonga ni ka o ku tawhi mala e wahi whanua wawau, i ono kamata ia i o whiau hini i he lolo a halai walo ia, a ia ni kamata e ni aneafi, pena i whahoko ia i holo mama mo nia i nei afu wawau. I e whamatala ko tuku mai me ofisi wha ampastoa a sia pani i Tonga ni, ka ngahi a kolotoloto e pureanga whakakatoa e taha hiwa i wawau, ne nau kaua tu ki e whiau hini, pena i kuna ia he a kolotoloto Oliviela, ua ki ai e a kolotoloto o nei afu, pea tolu a holonga. Ko i kuna ene Oliviela me whanau wako whakakatoa e wangi au ni manoa, ne nau kaua tu i whiau hi Solopani a wawau. Ko whiau hi tatau e whakahoko hi wiki kaha u, ma ai wahi whanua haapai, pea i hoko pehe ato ai peki e ua, pea tok whakaosi mai ki Tongatapu ni. Ko whakaamu e whiau hini, ke ne whakaai ai e ilo mo e poto i whaifika i he whanau wako, ke ne whakamasila i e atamai e whanau wako ki e le sonifika, i e mahino o kuako ai peheni ai whika mauloto o i kai ke toi ngawe aki hamea ngā ue. Ko e tokanga, he ko ene matao-tao e whanau wako i Solopani, te nau malawa noa pe o veteki ha whaahinga whakawhika. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auritea tau kapo. O ni ngongo whaloto whanua ia me le tio, ka uma a televisione Tonga ki Hawani, ko e ngahi o ngongo mihe malai o sipoti, hoko mai o kahili eni mo pia o li. Malo matau ki whilo ngoki ko wakaini ki he mala e o e sipoti. O takone ai sipoti ki hono tāke kina hako tupo e whanua, mo malu ki nā tolu mei he uesia i ngahi panoparema whakasosiale, motuhi ai hona au kaha o. Ko e whakawhiawhia ni he taha ka wako whawhai ako, i haka pulu koia i loa ko e flag football, tolu kalani walu ki porokalama ai le tio mo televisione Tonga, i ahia to e porokalamani ki e malai wainga ako maalunga o Tonga. Nāne pehe whoku whawhiawhia i porokalama koe ni, e guia ngā hiola tamaki he tau mua warea ka hau e whanau, ka aku mahu inga ke kei pāo tolo aki honau tare ni ti. Koe mea lahi pe kou whiawhia i porokalama koe ni, uraki pe o ne hanga to e kaule ka mihe streets, mihe halapureanga. E tau mosi mea i pe, koe lahi koe kaule ka kou nofo koe halapureanga, iai ngahi nunua kehe ia. E hoko ka nātou pēo. Kai koi a pēko mea hoko pēko tō rangu ki ai. O ke ai e lawa whitokoni aki. O kai ka spoti pē. Ke alfa taha pē mea moe ako. Ka ko sei pē ai ngai whututu e US Embassy. E malawa pē ke teki kaure ka ke alfa taha moe ako. Mā pēo mo mea i pēo ku. E taim o ku mau e tonga nia mo fisi mo ha moa ai tari niti. Ka ko mea koko ki nau. Koe ke wha. Teke lahi na toru e ta whakawhaka ako. Ako tūko tai mini ko Amerika whoki nau whonga koe. O nau ngāwe aki. Pau ki alfa taha e ako ia. Pea mo spoti. Pea ko huinga mea ko whiwhi ai. Mo tuan whoki nei tupu aki Amerika. Pea ko ilo pe au. Ka pau i keike wha. Hono hohi ake kaure ka. I he mea totonu. E ala mai. E ta whaketaha. Ai ko hinga uta whaketa, e malawa ala mase tane ia. Ko tui mahalo ka eke te whihu i ko nikia mātua, pe uloto ke ahi ke hene whanau, ka apo pula a Pilson i kai. Ko hinga mea ko popo lahi ai, ko ngā ke teke tau whanau, ura ki pe ko ilum iai tane niti, pe ua piki ai, ke teke ina tolu, pe si e ta whakako. Roto anina e whahawhiawhia e taina whanua tau taha whitu e ako maalunga ria hona e ne whaamu ke toi ako lahiange ki he sipotini e tokonia ki hono kaha o mo whai ai e pe a hono tare ni ti. Po ngoi whiawhia o pito lawa ke toi ako lahiange ke ngahi mea koni whikaako mo e akapur wha Amerika pea lawa ke toi ilo lahiange ki ai
Pia lawa ke tokonia ka te au. Ko ia kui Tongania e taha kau whea ko iloa e sipotini a Amerika ko Joshua Sanders, pe ki hono tokoni Nadia Bibbs, ke tokoni i la whaki whawhai ako ki mua na wholau ki fisi ke whakahauka por kalamata tau ma e sipoti a flag football. Ko e konga whakenia hono whawhi iloa ke sipotini i ne teu ke huantu ki he sipoti olimpike wanoa ua walu ai ko manake ta Italia i Amerika a mamani ki Los Angeles. Kua whenatoia he whetu uhopo Tonga e Marae Akapulu Riki, Local Junior Pacific Tonga mo e kalahapuko ia e St. George Illawarra Dragons ki harea pau fo'o ki he tau e tolu. Ia pereri foki e tau nina e whakaamu i tahi toa tau ua tahani ke mawahe mi he talako ne, heri hono kapusi e whai ako koia ko Jane Flanagan me hono laka ngā. Nei kai foki e mau taimi lahi a Pacific Tonga Junior, e vaenga i he ngahi taimi mai koia tau tarwhito ki tau ko osi, pea neongo e hike atu koia ai whai ako, kana i loto lelei e whai ako fo'o Dean Young, ke puka e maratolu Tonga koe ni he ne kaunai te fo'o. Rotonga ni kua whaari ari a Pacific Tonga Junior i he vaenga e taha tolu he whiau he tau ni, o taha tolahi e ne kamatai e tuunga matatolu e ngahi vaenga koia. Nā ne whahai ni whiawhia ke toi noho whape i he kalaponi, pia moe ne tui o ku whanonga e kalapu i he tataki te lei ai whai ako Dean Young, te he whoki ki a te ngau tolu ai tautupu, unau mui atu i hana whanonga ta tau. Nā e hoko taipe mo e whamo ni area pau ai o ngō tau te hina Gouchman, Ryan Motobi, kai maafoki a Dylan Egan mo ni hikehe, o ku teu ke he hoko atu, mo wharolo e nau vainga i he kalapuko i e talako ne, i whiahu koe ni e nāra e la. Koe mara e pia sipoti. Toi wakayangi peheni ki ngāhi ulo i o ngongo. Tau tapa e whawhawhunga kakai o haapai tahawa ke whakaiwia e ngai komiti ma o mawhai i ngai tuku i moto ke ta koni ki ona whakahoko e ngā ue whawawe wawe ki he we sia o e mawanga vai. Tai mali e poate ma mawhai ki ngai taulanga o Tongani i he ta koni wakapai late mi he poate taulanga au kalani. Pea whamooni e potu ngā ue tanak panga hu mai mo e tute ki a lea pau whingai aki mo e kau taha whawahapule anga koe tara Tech International. Pea koe kakatoi pea ngā hiongongo mo le tio kai o maa televisone to ngā kie hawani mo e whakaamu neo take kotoa antu pea ki he loto whale kotoa kai malo tau ke i whiau mai ka mo mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for this Thursday evening, August 6th. Today's top stories. Ha'apai 12 MP calls for stronger local committees to respond to water shortages. Crown Prince Tupotoa Nuku'alofa on behalf of Ports Authority Tonga accepts a pilot vessel donation from the Port of Auckland. Tonga Red Cross Society's Talaki Kapa project strengthens emergency relief storage in Tongatapu. These and more stories coming up, as well as a look at the sports scene and the latest weather update. Now, I'm Popo Aho with the news in detail. The Ha'apai 12 MP has called for local authorities and island committees to be strengthened so they can better assist with the urgent response to the growing water crisis during this time of Super El Niño. Peoples in Ha'apai are increasingly concerned about the prolonged dry conditions in Tonga is experienced due to the El Nino weather conditions. The main concern is that the water supplies are being affected, with shortage of drinking water and groundwater also beginning to deteriorate. The issue was raised by Ha'apai 12 MP Simon Nevuki during Parliament deliberations on the condition of water supplies across outer islands. It is understood that a government emergency response team is currently operating in the Lulunga Island group, delivering water by boat. However, the assistance remains far from sufficient to meet the needs of all of Ha'apai. Vuki said these concerns were repeatedly raised during his recent constituency visit last week. Residents throughout Ha'apai 12 reported that many households
rainwater tanks are now running dry, while groundwater sources have started to become salty and unsuitable for drinking. Particular concern was expressed about the water sources in Uiha and Filemea, where groundwater has become increasingly saline. This is affecting the daily lives of residents and raising concerns about their health and well-being. Wuki therefore appealed to Parliament to empower local authority committees in the outer groups, including governors, district officers and government officials, to take the necessary actions and provide assistance to community facing water shortages as quickly as possible. Speaking to Radio Tonga News, the town officer of Filemea, Kaloni Aulile, says that Hawaii continues to experience very dry conditions and that the community groundwater has indeed become salty. However, Aulele explained the current situation regarding the water supply and referred to a survey previously carried out by the Tonga Water Board earlier this year on the water sources at Filemea and Uiha. She said that these issues affected the Lifuka district in the past, but work has already been completed there to change the water supply system so that residents no longer have been relied on contaminated groundwater. The hope now is that similar solutions can be implemented for other groundwater systems across Hawaii to reduce the salty and improve the quality of the water supply. His Royal Highness Crown Prince To'a Unugalala, on behalf of the Ports Authority Tonga, formally accepted the donation of a pilot vessel from the Port of Auckland in a special program yesterday evening. The event, part of the 48th Pacific Maritime Transport Alliance conference being hosted by the Ports Authority Tonga, marked the formal handover of the vessel, although the vessel itself is expected to arrive in Tonga at a later date. The pilot vessel donated by the Port of Auckland is one from their own fleet of vessels that had already been in service and they were now replacing it. But although it was getting replaced, it was still in good condition, and through the partnership with the PMTA, were able to pass the vessel on to the Ports Authority Tonga. In an interview with the CEO of the Ports Authority Tonga, who is also the chair of the PMTA, Aloki Hakau Maileseni, he said the donation of the pilot boats from the Port of Auckland is one of the benefits Tonga has gained from this partnership as a member of the PMTA. It is clear that this assistance will further strengthen the work of the Ports Authority, particularly its capacity to carry out pilotage services for vessels visiting Tonga's ports. Maileseni acknowledged the assistance from the Port of Auckland, saying partnerships like collaboration through the PMTA are ways the smaller nations of the Pacific can come together and share resources that can help strengthen the maritime sector as a whole. He hopes that with the additional pilot vessel, the Ports Authority Tonga will be better situated to welcome more ships to our ports. The pilot vessel is expected to arrive from New Zealand in October. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. The Ministry of Revenue and Customs has welcomed a major milestone in the implementation of its Electronic Sales Register System, or ESRS, following the official signing of an agreement with the Data Tech International. The agreement marks the beginning of a new and exciting partnership aimed at modernizing and improving the administration of revenue collection across Tonga. The Tonga Red Cross Society's Talaki Kapa project is underway, with the operation beginning at the northernmost island of the Tuaniwas. Renovation works on the emergency relief storage in Hihifo Tongatapa has now been completed, ensuring improved disaster preparedness and emergency relief supplies are safely stored and readily available. The Tongatapa Emergency Relief Warehouse was originally built in 2009, and these upgrades have strengthened and expanded the facility to better support the island's disaster preparedness and emergency response in the event of a disaster. This is the first project completed under the Talaki Kapa project, following the official launch of the 5-year initiative last Friday. During its first year, the project's primary focus is on the two Niua Island groups. In an interview with the Tonga Red Cross Society Secretary General Sione Taumoefolau,
said the project is a major achievement for the people of Tongatapu. Given the island's remote location and the challenges of transportation, it is essential that emergency relief supplies are stored safely and kept well organized. This ensures that should a disaster strike either of the newer islands, communities will have immediate access to the supplies they need for emergency response and recovery. He also explained that the renovation work has upgraded the emergency relief warehouse from the structure first constructed in 2009 and confirmed that similar improvements will also be carried out in Nuku'alofa. The renovation work included roofing repairs and upgrades to improve the building's durability and protect it from adverse weather conditions. New fencing and repairs to existing fences were also completed to strengthen the security and safety of the premises. General maintenance works were undertaken to create a more functional environment for staff, volunteers, and members of the community. The completion of the project has strengthened the capacity of the Tongatapu Red Cross branch to better deliver humanitarian services, support community activities, distribute emergency relief supplies efficiently, and respond effectively to emergencies across the newer islands. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. And the 2026 District Soroban competitions are underway, with Vava'o kicking off the competition for the outer islands, with around 250 students competing from 19 schools in Vava'o. The annual Soroban competitions, hosted by the Ministry of Education in collaboration with the Japanese Embassy, begin at the district level before the national event brings together the winning competitors from each district for the final competition. A total of 19 schools participated in the Vava'o District Soroban competition, with the GMS Liviela taking first place, followed by the Neafu GMS in second place and Holonga GMS in third place. The competition will continue to Ha'apai next week before moving to Ewa and then concluding in Tongatapu. The competition aims to encourage students to strengthen their mathematical knowledge and calculation skills while building greater interest and confidence in mathematics. Soroban training focuses on mental arithmetics, enabling students to perform calculations without using calculators or other tools. The Japanese Embassy says that as students become more proficient in Soroban, they are able to solve a wide range of mathematical problems quickly and accurately. That's your local news for tonight. Up next after this break, sports is next with Pierre Ollier. Welcome back in sport. Sport is providing young Tongans with a positive pathway away from drugs, alcohol and other social problems through the growing game of flag football. Coach training participant Tulutulu Kalanivalu shared the message while attending the school youth clinic at Tonga High School yesterday. Kalanivalu says he joined the program to help guide young people towards a better future through sports and leadership. He says the training has equipped him with valuable coaching skills from United States flag football instructors Joshua Sanders and Nambea Bibbs. Kalanivalu believes introducing more sports will help young people discover their talents while developing discipline and teamwork. 17-year-old Liahona High School student Taina Fonua also welcomed the opportunity, saying she hopes to develop her skills and knowledge in flag football. Meanwhile, coaches Sanders and Bibbs will travel to Fiji to continue promoting the sport ahead of its Olympic debut at the Los Angeles Games in 2028. Tongan forward Loco Junior Pasifiki Tonga has committed his future to St. George Illawarra after signing a new 3-year contract with the NRL club. The agreement ends speculation over his future after requesting an early release earlier this year because of limited playing opportunities. Since Dean Young took over as coach,
The 21-year-old has become a regular member of Dragons forward pack and has started several matches this season. Pasifiki Tonga says he believes in the club direction under Young and is excited to continue his career with the Dragons. The front rower has played 13 matches this season and joins several young players who have committed to long-term deals as the club rebuilds for the future. Sports News. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Ha'apai 12 MP calls for stronger local committees to respond to water shortages. Crown Prince Tupoto'a Nuku'alofa, on behalf of Ports Authority Tonga, accepts a pilot vessel donation from Port of Auckland. And Tonga Red Cross Society's Talake Kampa project strengthens emergency relief storage in Tongatapu. That's your news package for this Thursday evening, August 6th. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now, for myself and the radio and television Tonga news team, thank you for joining us. Have a good evening.